Pemirsa ngelimbaknya nih alikan zaman sekadi mangkin kantun wenten kepanggih warung tradisional Bali. Warung Bu Kadek madolan ring Jalan Nusa Indah Denpasar kantun ngemit cita rasa tradisional Bali antuk ngadol ajengan tradisional Bali dawek warse kalih talih siki. Krama istri saking sawan Singaraja, utawi kesengguh Made Parniki, madolan ajengan miwa sanganan tradisional Bali, mawinan dangan antuk ngarianin sepisanan, dados salah pemargi ngemit ajengan tetamian Bali sani kantun kauningin keramani, dani mausang nyebran raine, warung ipun madolan makudang-kudang soro ajengan tradisional, ngawit saking ubi, keladi, jagung melap-lap, kantos sanganan sekadi godo, tau petis, tur pisang rai. Lianan punika, ipun taler ngadol jukut urap bumbu kacang, Bu Kadek taler madol nasi serombotan, tipat serombotan jangkep medaging tum, pepes ayam, bawi, pesan kelengis, miwah bepase, Made Parniki maosang, samian lakaran ketumbas langsung ring peken, arganya nih taler murah, antuk sarua sani melablap kadol kalih tali rupiah, godoh petang tali, sejeroning nyanggrep pesta kesenian Bali, warung Bu Kadek taler ngadol ajengan sani sampun arang kepanggih sekadi biaung sabrang tur melingjo kewentanan ajengan inucap dados penaut majeng pelanggan sani jagi mikilingin cita rasa tradisional Bali tempo dulu. Kayaknya lebih itu deh kebanyakan orang-orang itu ini yang dicari kan ini makanan sehat kemajuan gimana ya mudah-mudahan ya banyak orang yang tahu terus ibu bisa mengembangkan lebih besar lagi kalau bisa jelas begitu cuma ya gitu ya terus perkembangan yang penting sehat aja lagi. Ya diastun rawi mangkin ake adolan kuliner anyaring Denpasar, warung Bu Kadek kantun ngemit kewentanannya nih, pinake warung tradisional Bali, antuk cita rasa saenyobiang kuliner tradisional Bali, majeng generasi selanturnya nih. Bunga Widrayani, Bali TV.